Start. Okay, perfect. So yeah, today's AMA will be the longest one up until now, and Davor is very excited because he has a lot of time today. Yeah, that's just a joke, but still the AMAs are also important and we love spending time with you guys. So not only it will be the longest AMA so far, but it will also be the last AMA before lunch, which Davor is actually excited about. So yeah, let's all make sure to listen to us, to listen to the whole thing, and if you can't, you can listen to the recording tomorrow. I'll let Sandy and Davor greet everyone in Slovene and Spanish, and then we will get right into it. Hvala lepa za prelep uvod, tudi jaz sem zelo navdušen, kaj nas čaka v naslednjih 8 dneh. Začne se nekaj novega. Tako da upam, da ste tudi vi dobrodošli na zadnjem AMA dogodku, preden lansiramo menjalnico. Tako da sam še en teden, en dan več kot en teden do lansiranja, tako da noro, ne. Tukaj sem z vami spet Sandy in pa Anja in pa Davor. Današnji AMA dogodek bo v 3 jezikih, kot vedno, angleščina, španščina in pa naša slovenščina. Tako da današnja AMA bo najdaljša, tako da dajte si čas vzeti, je ena izmed najbolj pomembnih, da boste res dobili vse informacije. Se bo vključevala celotno predstavitev aplikacijo, ki jo v bistvu lansiramo. Tako da dajte do konca poslušati. Davor, še ti in español. Hola a todos. Ya Sandy y Anya hicieron una bienvenida, así que otra vez bienvenidos todos que hablan español. Dijeron que esta AMA de hoy será el más larga hasta ahora, pero también la última, así que estoy un poco feliz, no tanto, pero bien, es la última. La última AMA antes del lanzamiento, así que asegúrense de escuchar todo o revisar la grabación mañana, estará disponible en nuestras redes sociales. Y ya está, vamos a empezar. Anya? Okay, so yeah, let's kick off this AMA with feedback from Podium, one of the best startup and tech conferences in Europe, which we have attended last week. So as you know, we were selected among more than 800 startups as one of the most promising ones, and were invited to Podium to present our idea, our product, and to mainly meet with potential investors and other partners. So nevertheless, we were aware that we are a high-risk startup, as we are, in the crypto industry and are currently still before the product launch and thus revenue. So we went there without any expectations, but with a clear goal to, meet interesting people, make a good first impressions. And that's basically it. As you know, the investors that attend Podium are more of, not so high-risk investors. To say the least, we were surprised by the feedback that we got. In a good way, of course. We secured a few second meetings with investors who actually showed genuine interest in CryptoUnity, and they liked our mission and our distinctiveness from other exchanges, which is a really good thing. Maybe not so important for raising funds, but a thing that I take as the biggest accomplishment from Podium is actually that one of the organizers sought us out at the event and whispered to us, "I was surprised you didn't win. In my opinion, you should have won. You brought freshness with your pitch and something completely new to the scene. Your idea is excellent and you guys have the amazing energy. And this is what drives us in CryptoUnity." So yes, we are extremely satisfied with the whole Podium feedback. And that's another confirmation that we are moving in the right direction, in the right way. And when there are some good news, you will be the first ones to know.
Okay, preden res dobro začnemo s tem AMA dogodkom, bomo povzeli naš obisk in pa predstavitev na Podium konferenci v Mariboru. Prejšnji teden smo bili povabljeni in sicer Podium je ena izmed najboljših startup in tehničnih konferenc v Evropi in CryptoUnity je bil tam prejšnji teden, tako da, kot veste, smo bili izbrani med več kot 800 prijavljenimi startupi kot eden izmed najbolj obetavnih. In smo se v bistvu udeležili tega trodnevnega dogodka, da smo predstavili CryptoUnity, našo idejo, da smo se srečali predvsem z velikimi kapitalskimi skladi in vlagatelji ter ostalimi partnerji. Kljub temu smo vedeli, da seveda, ker smo kripto, je to čisto nekaj normalnega, da smo visoko rizični investicija za te vlagatelje in kot sam startup, tako da to smo vedeli in zato smo šli tja tudi brez nekih večjih pričakovanj, ampak bolj z namenom, da se res spoznamo, da spoznamo te ljudi, druge tudi startupe, da spoznamo investicijske sklade, kaj jim je zanimiv, kaj jim ni zanimiv in tako naprej, da v bistvu naredimo res tisto prvi dober vtis in nek odnos, ki mogoče lahko kasneje pripelje do nečesa dobrega. Saj te vlagatelji, ki običajno obiskujejo Podium, običajno niso res kriptofeni, ki bi zdaj investirali ogromne finance v kripto. Ampak vse, najmanj, kar lahko v bistvu lahko rečemo na tej točki, da smo bili na koncu Podiuma prijetno presenečeni nad informacijami, ki smo jih dobili, nad feedbackom in v bistvu na zelo dober način. Vem, da takrat smo se zanjo pogovarjali, da so bila kar, wow, se to res dogaja. Tako da zagotovili smo dejansko nekih nadaljnih srečanj z velikimi investicijskimi skladi, ki sploh nismo temu tako pričakovali in so dejansko pokazali zanimanje za CryptoUnity. Jaz bom še dodal, kar Anja ni povedala, še ena taka skupina, ki ne smem kaj preveč, investicijski sklad je povedal, da to je to, da vi delate vse prav, da ste v bistvu vse naredili tako, kot mora startup narediti in ja, dajmo se srečati. Tako da so v bistvu res smo dobili feedback iz različnih partnerjev, da delamo prav in da imamo zelo dobro idejo. Tako da mogoče ni to pomembno zdaj za to zbiranje sredstev, pa vendar stvar, ki jo mogoče mi jemljemo kot res en tak dosežek s Podiuma. Podium je res taka velja konferenca. Tako da eden od organizatorjev je prišel do mene, me je spoznal in v bistvu jaz pa Anja se skupaj stala in je v bistvu tako zelo lepo zašepetal, da je zelo bil presenečen, da na koncu, ko je bilo to tekmovanje še ne zadnjih startupov, da nismo res polni na koncu zmagali, ampak da po njegovem mnenju bi mogli mi zmagati, ker smo prenesli eno tako svežino v tisti pitching med startupi, neko tako res svežo idejo, dobro idejo, da imamo vse tako, kot se zagre narejen in da bi mogli mi zmagati. Ampak ok, to je čisto nekaj normalnega. Tako da no, in to v bistvu tak feedback nas potem še po vseh letih žene naprej. Tako da izjemno smo zadovoljni s celotnim povratnim mnenjem in z izkušnjo na Podiumu. Tako da to je potrditev, da se premikamo v pravo smer in ko bodo kakšne dobre novice, boste pa vi prvi, ki jih boste zvedeli. Tako da, kaj več pa. Bueno, iniciemos esta AMA con el feedback de Podium, una de las mejores conferencias de startups y tecnología en Europa, lo que asistimos como CryptoUnity la semana pasada. Como saben, fuimos seleccionados entre más de 800 startups como una de las más prometedoras y fuimos invitados a Podium para presentar nuestra idea, conocer principalmente a posibles inversores y socios. Sin embargo, éramos conscientes de que somos una startup de alto riesgo, ya que estamos en la industria de las criptomonedas y antes del lanzamiento del producto y, por lo tanto, antes de generar ingresos. Así que fuimos sin expectativas con el objetivo de conocer gente interesante, hacer una buena primera impresión y básicamente eso, ya que los inversores que asisten a Podium son más bien inversores de bajo riesgo. Para decirlo de manera sutil, nos sorprendió el feedback que recibimos y eso de una buena manera. Aseguramos unas segundas reuniones con inversores que mostraron un interés genuino en CryptoUnity
y les gustó nuestra misión y nuestra distinción de otros intercambios. Quizás no sea tan importante para la recaudación de fondos, pero algo que consideramos como el mayor logro de Podium. Uno de los organizadores nos buscó después de la conferencia, durante la conferencia, y nos susurró que estaba muy sorprendido que nosotros no ganamos, que en su opinión deberían haber ganado. Trajimos frescura con nuestra presentación y algo completamente nuevo. Nuestra idea es excelente y ustedes o nosotros tenemos una energía increíble. Y esto es lo que nos impulsa, que nos da fuerza para seguir adelante. Así que sí, estamos extremadamente satisfechos con todo el feedback de Podium. Es una confirmación de que estamos avanzando en la dirección correcta y cuando haya buenas noticias serán los primeros en saberlo. Okay, so now let's move on to the updates on the app and on the app launch. So as you already know, a little over a week ago, we submitted our application to the Apple's App Store and Google Play Store, submitted all the necessary documents, and now we are just waiting for their approval. Now, let's say that one of them went through already. But just so you know, if we are late, it's on Apple and on Google Play, not on us. So just kidding, but I think that everything's going to work out just fine and we will be on time. We are only telling you this, so if anything happens, you won't be sad and, everything. If we have waited this long, what are a couple more days? But anyways, we're confident it's going to happen on 31st of May. So 31st of May will 99% really be the date. Nadaljujemo kar s posodobitvami glede aplikacije in pa njeno lansiranje. Zdaj, ko že veste, tisti, ki nas res spremljate, se verjetno nas vsi, ki že komi čakate, smo malo več kot teden nazaj smo oddali prijavo obeh aplikacij na Apple Store in na Google Play Store. Poslali smo vse potrebne dokumente, to je kar obširen proces in zdaj samo čakamo njihovo odobritev. Tako da recimo, tako kaj Anja že malo namignila, en je že, recimo, da čez z eno nogo na počitnicah, tako kot pravijo, in tako da drug je pa tam. Ampak to, da boste vedeli, z naše strani vse smo naredili, zdaj pač čakamo in zdaj je vse na Applu pa na Googlu, da bodo to pregledali, požegnali in je to. Tako da, če slučajno 31. nismo mi krivi, ne. To se malo ne hecala, ampak ne, drugače pa jaz mislim, da bo, vse kaže na to, tako da samo to, da vemo, če slučajno kakšen dan bo zamude, da je to pač čisto normalnega, ampak we are confident, smo samozavestni, da bo to 31.5. Dobro. Ahora pasemos a las actualizaciones sobre la app y el lanzamiento. Como ya saben, hace poco más de una semana enviamos nuestra aplicación a la Apple Store y a Google Play Store. Presentamos todos los documentos necesarios y ahora solo estamos esperando su aprobación. Digamos que uno de ellos ya fue aprobado, así que muy bien. Pero para que lo sepan, si hay algún retraso, será culpa de Apple o Google Play, no nuestra. Es una broma, creemos que todo saldrá bien y estaremos a tiempo. Solo les decimos esto para que no haya malos entendidos si eso sucede. Sí, hemos esperado tanto tiempo que son un par de días más, ¿no? Pero de todos modos estamos confiados de que el 31 de mayo será la fecha del lanzamiento. Okay, let's move on to app functionalities. Just to ensure that you know exactly what to expect, today in this AMA, we will go through the app
its features and the cryptocurrencies that will be available in the very first version. This way, there won't be any disappointments, but only excitement. So yeah, let's go through the functionalities. The app will have following features. Users will be able to onboard very easily and complete verification. On the home screen, then, they will be greeted with initial steps through which they will complete their first cryptocurrency purchase. They will be able to make deposits via SEPA, Swift bank transfers, and then use their euro balance on their accounts to buy one of the first 6 supported cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, and CUT. They will also be able to instantly sell these cryptocurrencies and perform withdrawals back to their bank accounts. The app will offer tips that guide users to extensive educational materials, and at the end of each of those materials, they will be able to test their knowledge by taking quizzes. Each day, they will find a fresh workshop prepared in the home screen and news about CryptoUnity and the crypto world. If they will hold certain amount of CUT on the exchange, they will have access to more workshops per day. Otherwise, they will be limited to 3. The app will initially be available in Slovenian and English language. It will be downloadable and available to use all the functionalities in more than 80 countries worldwide, as far as our license supports those activities. So soon after, you will be able to, check if your country is also on the list of supported countries. And for the first version, this is practically it. You must know and be aware that we are launching an MVP, which means minimum viable product, and you can also expect minor bugs here and there. So what you might now be thinking is, where is the cold wallet and crypto deposit and withdraw? Maybe not like a lot of functionalities and some less than I have expected. We agree. But it's important, especially for future investors and our application, to get to market as soon as possible to gain traction, revenue, a name, to build a name, and the most important thing, to get users. And for beginners, our target customer, what our app offers from the first day is entirely sufficient. So yeah, let's just remind ourselves why we've actually launching this app in a week and not sooner. In the end of Q1, a key partner of us backed out, and we had to get these things done in 2 months on our backend, which usually takes a lot more time. So even launching in a week, it's a huge achievement. And the most important thing is that the app is actually going to market, and from the day one, everything will be in our control. So that's a very good news. Now, however, the MVP, the small version, not a lot of functionalities, new features will be added constantly. New cryptos added, new languages added, new workshops added, and by the end of the year, a cold wallet will be added, and this is the next big milestone for CryptoUnity. And after that, CryptoUnity truly scales like according to our business plan. Zdaj pa v bistvu gremo k malo bolj resnim stvarem, resnim novicam in informacijam. Naslednji v bistvu jedro tega dogodka je, kakšne funkcionalnosti bo imela aplikacija, kaj boste lahko počeli, kaj prihaja zelo kmalu po posodobitvah in tako naprej. Tako da boste zagotovo vedeli, kaj lahko pričakujete, bomo malo pregledali
kaj pa kako bomo povedali, funkcije, katere kriptovalute bojo na voljo v prvi verziji, tako da ne bo kakšnih razočaranj, kakorkoli, ampak da boste samo navdušeni nad tem, ko boste začeli uporabljati novo kriptomenjalnico. Zdaj, aplikacija bo imela naslednje funkcije. Uporabniki se boste lahko popolnoma enostavno in hitro registrirali in naredili verifikacijo, ki jo seveda je potrebno narediti po zakonu za registracijo na kriptomenjalnici, to je čisto popolnoma normalno. Na začetnem zaslonu, potem, ko boste opravili verifikacijo, vas bodo pozdravili začetni koraki, da vas res vodijo skozi aplikacijo in potem, ko boste zaključili te korake, boste že kupili svojo prvo kriptovaluto. Možnosti nakupa bodo v začetku preko bančnih nakazil, zdaj pri nas poznamo UPN oziroma SEPA nakazilo, ampak tudi za tujce, glede na to, da bomo v večjih državah, bomo omogočali tudi SWIFT nakazila. Tako da potem, ko boste nakazali evre na menjalnico, boste lahko v parih sekundah kupili že takoj eno izmed kriptovalut, ki bojo na menjalnici. Na začetku, ker ne želimo dati preveč kriptovalut na menjalnico, jih bomo imeli več kot 100 sicer, ampak za začetek, da se začetniki spoznate s tem, bo na voljo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, to so malo večje, XRP oziroma Ripple in pa CAT, seveda. Tako da boste lahko tudi kupovali in prodajali, držali, spremljali svoj portfolio in tako naprej. Tako da na koncu, se pravi, ko recimo boste zamenjali v evro, boste lahko tudi si izplačali na vaš bančni račun. Tako da počas vse bo v redu in upam, da boste zelo zadovoljni z izkušnjo. Zdaj, aplikacija bo tudi ponujala nasvete, ki bodo vas oziroma uporabnike vodili čez tako obsežno izobraževalno gradivo, naše workshope, delavnice. Na koncu boste lahko tudi vaše znanje preverili z reševanjem kvizov. To je ogromno ljudi zelo pohvalilo. Vsak dan boste našli tudi novo delavnico, izobraževanje je zelo pomembno, in pa novice o CryptoUnity in o kriptosvetu, vse bomo imeli noter. Recimo, če boste imeli nekaj kriptovalute CAT na menjalnici, boste lahko potem tudi več dostopali do vseh gradiv in imeli dodatne ugodnosti. Tako da na začetku bomo pa omejili na 3 brezplačne. Aplikacija bo sprva na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, ostali jeziki se že pripravljajo in pa na voljo bo v več kot 80 državah po svetu, kolikor nam pač dovoljuje naša licenca, prek katere delujemo. Kmalu boste lahko tudi preverili, če je vključena vaša država, zdaj Slovenija seveda bo, ampak to, da bojo tudi ostali vedeli, mogoče, če živite kje drugje v tujini. Tako da to je praktično to, vedeti morate, da je to prva verzija aplikacije, temu se reče MVP, in to pomeni, da je res okrnjena oziroma popolnoma funkcionalna kriptomenjalnica, ampak lahko tu in tam je kakšna mehna, bom rekel, hrošč, se temu reče bug, tako da, ampak mi bomo potem seveda analizirali vse te stvari in sproti dajali posodobitve, to je čisto popolnoma normalno. Tako da zdaj za tiste, ki razmišljate glede hladne denarnice in pa da lahko mogoče druge kriptovalute depozirate na menjalnico in pa prenesete ven iz menjalnice, na tem se že dela, hladna denarnica se bo potem tudi integrirala noter in tudi omogočili bomo v naslednjih posodobitvah kriptodepozit in pa dvig, tako da te vse funkcionalnosti pridejo in so skrbno, pametno in strateško načrtovane. Tako da strinjamo se seveda, da je tudi pomembno, zlasti za bodoče vlagatelje in pa tudi tiste sklade, o katerih smo prej govorili, da želijo vsi čim prej, da gre aplikacija oziroma menjalnica kakršnakoli je, naš MVP 1.0 verzija, popolnoma funkcionalna, zato da lahko mi že začnemo delati analize, kako se širimo, na katere trge se širimo, kakšne prihodke delamo, da si naredimo tudi ime na svetu CryptoUnity in da počasi začnemo nabirati uporabnike. Tako da za začetnike je popolnoma več kot dovolj za začeti zakupovati, zadržati kriptovalute, za prodajati in tako naprej, da se počasi spoznate z kriptovalutami. Zdaj spomnimo se,
spomnimo se, dajmo se spomniti za nazaj, mislim, da bo še en mesec nazaj ali pa dva, no, ko smo mogli malo prestaviti, ne, za dober mesec lansiranja aplikacije. To je bilo takrat, ko je pač en partner se odločil nek svoj majhen del, ki smo ga mi uporabljati, do konca leta pač ugasniti in zdaj lahko bi mi prej lansirali, ampak to ne bi bilo pametno. Tako da takrat smo se jim tudi zahvalili, ker so to naredili in v bistvu mi smo očitno toliko dobra ekipa, da smo v 2 mesecih vse sami naredili v naši razvojni ekipi, tako da jaz sem izjemno ponosen na Davorja in ekipo, vsaka čast, mislim, ok, ne bom preveč. Tako da to je bil za nas dosežek in zdaj, ko gre aplikacija dejansko na trg v 80 držav, bo od prvega dne že vse v bistvu pri nas, da je vse pri nas narejen in tudi povezan s partnerji, tako da je to veliko lažje. To smo tako imeli plan narediti do konca tega leta, ampak še dobro, da smo zdaj naredili. In zato bodo te nove funkcije, se pravi Crypto Deposit Withdraw, Cold Wallet in tako naprej, kar še vse pripravljamo, boste videli res potem v nenehnih posodobitvah prihajali v naslednjih mesecih. To bodo zelo hitre posodobitve. Tako da upam, da že komi čakate in ostanite z nami, ker nenehno bomo izboljšvali, analizirali, se širili na nove trge. Ves par tisoča, pa ne vem, 10 000, kolikor vas je, ker čakate, boste tako prvi uporabniki, ki boste začeli uporabljati, potem pa ostali svet pride za vami oziroma za nami. In na to bomo pa dejansko, temu se reče, ekskalirali čez vse države in začeli res rastati. Tako da jaz se zelo, zelo veselim in Davor, beseda je še tvoja. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco más de las funcionalidades de la app. Para asegurarnos de que saben exactamente qué esperar, hoy repasaremos la app, sus características y las criptomonedas que estarán disponibles en la primera versión. De esta manera no habrá decepciones, solo inmersión y la app contará con las siguientes características. Los usuarios podrán registrarse fácilmente y completar la verificación. En la pantalla de inicio serán recibidos con los pasos iniciales a través de los cuales completarán su primera compra de criptomonedas. Podrán hacer depósitos a través de transferencias bancarias SEPA o SWIFT y luego usar su saldo en euro para comprar una de las primeras 6 criptomonedas soportadas. Esos son el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple y CAT. También podrán vender estas criptomonedas instantáneamente y realizar retiros a sus cuentas bancarias. La app ofrecerá consejos que guiarán a los usuarios hacia materiales educativos extensos, al final de los cuales podrán poner a prueba sus conocimientos mediante cuestionarios, quiz y tal. Cada día encontrarán un nuevo taller y noticias sobre CryptoUnity y el mundo de las criptomonedas. Si mantienen una cantidad determinada de CAT en el intercambio, tendrán acceso a más talleres por día, de lo contrario estarán limitados a 3. La app estará inicialmente disponible en esloveno e inglés, como en idiomas, y en más de 80 países de todo el mundo en la medida que nuestra licencia lo permita. Pronto podrán verificar si su país también está incluido y eso es prácticamente todo. Deben saber que estamos lanzando un MVP, producto mínimo viable o Minimal Viable Product en inglés, y pueden esperar algunos pequeños errores aquí y allá. Ahora podrían estar pensando ¿y dónde está la billetera fría o el cold wallet y los depósitos y retiros de cripto? No hay muchas funcionalidades. Sí estamos de acuerdo, pero es importante especialmente para futuros inversores en nuestra aplicación llegar al mercado lo más rápido posible para ganar tracción, ingresos, un nombre y usuarios, el número de usuarios también. Para los principiantes, lo que ofrece nuestra app es completamente suficiente.
recordemos que pospusimos el lanzamiento el segundo trimestre. Un socio clave en aquel tiempo se retiró y tuvimos que hacerlo todo en nuestro propio backend en 2 meses, lo cual normalmente lleva mucho más tiempo. Así que eso es un logro significativo, que la app está llegando al mercado, ya que desde el primer día todo está completamente bajo nuestro control. Así que todo, el frontend, el backend, todo estará de control de CryptoUnity. Así que estamos agradecidos a este ex socio que hizo lo que hizo. Sin embargo, las nuevas características llegarán constantemente y ya están en desarrollo. Estaremos añadiendo rápidamente criptomonedas, métodos de pago y usos para CAT, enfocándonos en la retroalimentación, las mejoras y desarrollando lo que está en demanda, creando soluciones amigables para principiantes como prometimos. Así que estén atentos porque las actualizaciones serán constantes, se agregarán criptos, idiomas, talleres y para el fin de año se añadirá una billetera fría o el cold wallet. Y este es el próximo gran hito para CryptoUnity. Entonces, verdaderamente escalaremos. Okay, so before I move on to the next topic, I would just like to, translate what Sandy and Davor mentioned, and I didn't, because it's really important, and we have to emphasize on that, because putting our MVP, our product, on the market as soon as possible gives us the opportunity to, collect your feedback that you will be able to provide us through the app, and to then really focus on the upgrades and developing what the beginners demand from CryptoUnity, what they want to be able to do on the app. And this enables us to truly build with beginners for beginners and stay loyal to what we have promised to you all. So yeah, Sandy and Davor already explained that, but yeah, now let's move on to the next topic. And our next topic is, what about CUT and its utility? And it's a legitimate question. Since the MVP, our first product, won't yet support crypto deposits and withdrawals, unfortunately, you won't be able to transfer CUT from your wallet to the app. However, this shouldn't be a major issue, as in this first version, the full utility won't be available yet. The only additional feature and the utility that CUT will have on the application since the day one is that the users who will hold CUT will have access to unlimited educational materials. So that's the reason why you guys won't miss so much, especially if you take advantage in the meantime of the staking and other benefits that CUT offers off the app. Yeah. So, what was I saying? Yeah, now I remember. So, how will then the app launch affect CUT? It will still be perfect for it. How and why, do you ask? Hear me out. So, purchases and volume done on the CryptoUnity exchange will affect the price of the CUT token, and beginners are expected to buy it due to its placement on the app's home screen, due to the reason that it will be one of the 6 available cryptocurrencies, and because they will have the full access to educational materials holding a specific amount of CUT. So that's not everything. With the launch, the OTC forum will be removed from the visible side, from the part of our website, and bonuses and any other pre-launch perks will disappear forever, which is actually still a significant step for CUT. Ja, tako, zdaj pa naslednja tema AMA dogodka je kdo drug kot pa CUT, naša kriptovaluta CUT. Mislim, da ima že skoraj 4500 ljudi, pa sploh začeli nismo.
Tako da, wow. V glavnem, ker je ta naša 1.0 verzija menjalnice, seveda prvi izdelek, ki bo šel na trg, takoj ne bo podpiral crypto deposit in withdraw. To pomeni, da tisti, ki imate zdaj kat v svojih metamaskih, na Trust Walletu, ali pa tisti, ki imate stakan tako, ne boste mogli takoj prenesti teh kat žetonov v menjalnico. To se bo zgodilo takoj ob naslednji posodobitvi. Imamo že v bistvu vse pripravljeno, testirati je treba. Ampak to ne bo velika težava, saj v tej različici bo polna uporabnost sploh še ne bo na voljo, razen seveda tega, kar smo povedali, da se bomo potem dodajali te uporabnosti na platformi in zdaj trenutno v začetni fazi z 31.1. bo funkcija kata uporabnost na menjalnici bo omogočala neomejeno število izobraževalnih gradiv v workshopih, v delavnicah. Tako da ne boste veliko zamudili, ampak verjetno boste tudi imeli kat, tudi ko boste prišli na exchange. Tako da medtem pa seveda vsi, ki imate v stakingu, to normalno naprej poteka, prejemate nagrade, tako da vse super. In potem, ko pride posodobitev, bomo pa lahko tudi ta kat, če boste želeli ga dati tudi na menjalnico, da boste tam hranili. Vem, da so vsi povedali, da bojo to naredili, ker je veliko lažje potem tudi spremljati vse skupaj, pa ni kakšnih bugov, kot pri MetaMasku, ki se znajo včasih zgoditi. Tako da pomembno je to, da bo zagon aplikacije še vedno popoln za kat. Vsi v bistvu, ko boste prišli na menjalnico, ko bodo prišli na menjalnico, tam bo 6 kriptovalut, kot smo povedali, in vsi nakupi, celotno, v bistvu ta trading volume, se reče trgovalni obseg, ali kako bi lahko rekli, ta volumen, opravljen na naši menjalnici, bo tudi seveda odražal ceno kata, tudi na PancakeSwapu, tako da to smo v bistvu vse skupaj zintegrirali, da bo zadeva potekala tako, kot mora. In seveda se tudi pričakuje od uporabnikov, od začetnikov ali pa profesionalcev, ki bodo prišli na našo menjalnico, da seveda posledično bo opravili tudi nakup kata. Tako da tudi mi bomo poskrbeli, da bomo tudi izpostavili, seveda kat je še vedno igra zelo pomembno vlogo, v naslednjih letih jo tudi bo. Tako da z uvedbo v bistvu, ko bomo lansirali CryptoUnity menjalnico 31.5., takrat se tudi odstrani nakup, ki ga imate zdaj, še 8 dni z bonusom, se odstrani spletne strani oziroma ta opcija se umakne, tako da bonusi in druge ugodnosti v tej fazi, preden lansiramo, se bodo ustavile in to bo tudi en velik pomemben korak za kat. Muy bien. Gracias, Santi y Anya. La pregunta es, que muchos preguntan, es ¿qué pasa con CAT y su utilidad? Dado que el MVP o la aplicación, nuestro primer producto, aún no admitirá depósitos y retiros de cripto, lamentablemente no podrán transferir CAT desde su billetera a la app por el momento. Sin embargo, esto no será un problema mayor, ya que en esta versión la utilidad completa aún no está disponible. La única característica adicional con CAT es que tendrán acceso a materiales educativos ilimitados. Así que no perderán mucho, especialmente si mientras tanto aprovecharán el staking, que se reducirá poco después del lanzamiento. ¿Por qué es importante que el lanzamiento de la app sea perfecto para CAT y cómo? Las compras y el volumen realizados en el intercambio de CryptoUnity afectarán el precio del token CAT y se espera que los participantes lo compren debido a su ubicación prominente en la pantalla de inicio de la app y por el acceso a los talleres. Con el lanzamiento, el formulario OTC será eliminado de la parte visible del sitio web y los bonos y otros beneficios de la fase de prelanzamiento desaparecerán para siempre, lo cual es un paso significativo para CAT. Okay, and the last topic, the buyback event. So
I'm aware that in CryptoUnity, because there's a lot going on, it's hard to stay on top of everything and know everything that's going on. So today we wanted to make sure that you know about this one, about the buyback event, because it's currently underway, and actually today in the evening we will conduct the first buyback of CUT on PancakeSwap. This means that in the last few days, we have been observing and tracking what are the highest purchases made on PancakeSwap exchange. And we will buy CUT in the amount of the single highest purchase to support CUT in this way as well. So the highest purchase up until this moment was nearly $2,000 worth of CUT bought. So you still have a few hours to increase this amount, which will allow us to buy back even more for the first time. Počasi se približujemo koncu in sicer zadnja tema je današnji dogodek odkupa, oziroma temu se reče bolj buyback po angleško. In to v bistvu pomeni, da dejansko ekipa oziroma projekt kupi svojo lastno kriptovaluto s tem, da ji dvigne ceno. To, da ne hitro boste razumeli, kaj to pomeni. Tako da vem, da je težko slediti vsem dogodkom, ki jih delamo. Verjamete, da v ozadju se še veliko dogaja, ampak zato pač poskrbimo, da damo čim več informacij ven, da v bistvu veste, kaj se dogaja. Tako da verjetno ste že videli kakšne naše objave glede tega buybacka, tega odkupnega dogodka, lahko temu tako rečemo. In to se bo v bistvu zgodilo danes. Danes popoldne bomo izvedli prvi odkup oziroma buyback kriptovalute CUT na PancakeSwapu. To pomeni, da bomo dvignili ceno. In kako v bistvu to poteka? Zdaj v zadnjih dneh ste imeli čas kupovati CUT in v bistvu mi naredimo buyback za najvišji enkratni nakup CUT-a. In zdaj najvišji nakup v zadnjih dneh je znašal približno skoraj $2,000 v enkratnem znesku na PancakeSwapu, tako da zdaj imate še nekaj ur, še par ur časa, da ta znesek povečamo in da nam omogočite, da lahko še večji buyback naredimo. Tako da to je podvisno od vas. Queremos decir algunas palabras sobre el buyback o el evento de recompra. Sabemos que es difícil estar al tanto de todo en CryptoUnity, porque siempre hay mucho en marcha, así que asegurémonos de que sepan sobre esto. Como probablemente ya saben, nuestro primer evento de recompra o buyback está actualmente en curso y de hecho hoy realizaremos la primera recompra de CUT en PancakeSwap. Esto significa que en los últimos días hemos estado monitoreando las compras más altas en el intercambio de PancakeSwap y compraremos CUT por el valor de la compra más alta para apoyar a CUT de esta manera también. La compra más alta en los últimos días fue de casi $2,000, así que todavía tienen algunas horas para aumentar esa cantidad, lo que nos permitirá realizar una recompra aún mayor. Okay. So that's it, CUT. It has been a long 3 years, and I believe the next 3 years will be even longer. Now we realize that we have a potential to grow quickly, and most importantly, we also realize that others realize that too. So if the upcoming bull run helps, we believe in our goal, and we state today here that by the next year, hundreds of thousands of people will have heard of CryptoUnity, and all of you who are here with us now, who support us today, will be looking and, seeing all the updates that are to come. So I think it's gonna be hell of a year, and that you will be able to see something big come to life. So now
Only 8 days until the launch of Crypto Unity Exchange in more than 80 countries. Only 8 days left to get our cryptocurrency cut with the bonus. No bonuses after that, and we can't wait. Only 8 days until the first crypto platform, tailored especially for beginners, launches worldwide, and only 8 days left to finish the last page of this first Crypto Unity book and to start writing the first chapter of the second one. And we can do this together. So I believe that in the third book, others will be writing our story. So we are ready. Are you ready? If you're not, then get ready for the 31st of May. Ja, hvala, Anja, za zaključno misel. To je to. To je to, dragi moji podporniki, fani Crypto Unityja, ki ste bili dolga leta z nami. 3 leta je že, oziroma že malo čez. In verjamem, da tudi naslednja 3 leta bodo še daljša, še bolj bomo delali, kar nas to vse skupaj veseli, ko mi čakamo. Tako da se zavedamo, da imamo potencial za hitro rast, kar je pa najbolj pomemben, pa jaz mislim, da se tudi drugi to zavedajo. In to je prav. Jaz upam, da nam bo tudi prihajajoči bull run, se pravi ta cikel vzpona, da nam bo pomagal še hitreje doseči cilje. Da bo, kar je rekla Anja, lahko tudi jaz povem, garantiramo, da do naslednjega leta nas bo videli več 100,000 ljudi, da bo slišal za Crypto Unity, nas spoznal. In vsi, ki nas podpirate zdaj, ki ste danes tukaj z nami, danes smo 23.5., ki ste danes tukaj, ki nas podpirate in ste z nami in verjamete v to, kar delamo, to boste vedeli, da take priložnosti, saj v kripto svetu, pri nas, saj v Sloveniji, je zelo redko imeti tako priložnost in biti del nečesa velikega. In tole na koncu bom, upam, da sem si približno zapomnil, ampak 8 dni nas še loči do lansiranja Crypto Unity menjalnice v več kot 80 državah. Samo še 8 dni je, da seveda kupite našo kriptovaluto CAT z bonusom, potem se bonusi ugasnejo za vedno, konec, nikoli jih več ne bo. Samo še 8 dni do lansiranja in da Mislim, da bomo obema šteka. Hello, hello. Yeah. Can you hear me now, Davor? Hello, hello. Ok, upam, da se slišimo. Ok. Super, no, hvala, ker ste počakali, očitno je prekinil vmes. Tako da, Davor, mi lahko mogoče samo poveš, do kje sem bil v živo. Kaj si me še sploh slišal?
8 dni ne bo bonusa. Ok, no, pa glih pri ta pravi stvari. V glavnem, ja, samo še 8 dni je bonus za nakup naše kriptovalute CAT in samo še 8 dni nas loči do lansiranja prve kriptoplatforme, ki je res ne samo prilagojena začetnikom, ampak tudi zgrajena začetniki. Hvala vsem, ki ste takrat tako pridno hodili na delavnice, kar nekaj jih je bilo. In to bo prva taka platforma, ki je res zgrajena in prilagojena popolnemu začetniku. Tako da 8 dni še, da zaključimo to prvo plat prve knjige. Zadnjo stran pišemo zdaj, tako kot Harry Potter ima 8 knjig in zdaj zaključujemo prvo CryptoUnity knjigo. 31.5. se začne pisati popolnoma nova knjiga in jo bomo pisali skupaj. V tretji knjigi pa verjamem, da bojo že drugi pisali v nas. Tako da jaz upam, da ste pripravljeni, mi smo in pripravite se na 31.5., da se registrirate in prijete na CryptoUnity menjalnico. Muy bien. Para el fin, ya está. Eso es todo para hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, todos los fans y soportes de CryptoUnity. Han sido 3 largos años y creemos que los próximos serán aún más largos. Nos damos cuenta de que tenemos el potencial de crecer rápidamente y lo más importante, otros también lo verán. Ayudados por la próxima corrida alcista, creemos en nuestro objetivo. Para el próximo año, cientos de miles de personas habrán oído hablar de CryptoUnity y todos ustedes que nos apoyan y están con nosotros ahora, hoy tienen la oportunidad de ser parte de algo grande. Solo quedan 8 días para el lanzamiento del intercambio CryptoUnity en más de 80 países. Solo quedan 8 días para obtener nuestra criptomoneda CAT con un bono. Después de esto desaparecerá. Y solo quedan 8 días hasta que se lance la primera plataforma de cripto diseñada para principiantes a nivel mundial. Y solo quedan otra vez 8 días para terminar la última página del primer libro y comenzar a escribir juntos el primer capítulo del siguiente libro. Y en el tercer libro creemos que otros ya estarán escribiendo sobre nosotros. Así que estamos listos, esperamos que sí, nosotros sí, y prepárense para el día 31 de mayo. Gracias. Okay, so this was it. Can you guys hear me? Yeah, okay, perfect. Yeah, so I would actually like to invite Davor, Sandy, both of you to say goodbye and everything, because I want to have the opportunity to say the last words for this AMA. And I'm thinking that Sandy wanted the same, but you know, first come, first serve. Lahko boš ti zaključila današnji AMA dogodek. Evo še ekipca. Ja, v glavnem, jaz ne moram verjeti, da po tolikih letih, dnevih, neprespanih noči, vikendih, praznikih, ki jih ni bilo, tako da 8 dni še ljudje nas loči do prihoda nove kriptomenjalnice za začetnike, CryptoUnity. In jaz verjamem, da bomo še na tisoče ljudem dokazali, da čeprav smo mlada, majhna slovenska ekipa, da Slovenci znamo, kot vemo, znamo biti dobri v športu in znamo biti dobri v biznisu. In nikoli ne odnehati to, kar delate, in verjamem, da lahko vsakmu, ne samo v CryptoUnity, ampak tudi vam vsem, mogoče en tak nasvet uspe. Ne nikoli nehati, imejte jasen cilj in tudi tukaj nismo nikoli nehali in imamo jasen cilj in zato smo danes tukaj po 3 letih in gledajte, kje bomo čez 3 leta. Bueno, tengo que decir otras últimas palabras. Ya se unieron también el Gaspar y Tina a nosotros. Y bueno, aquí estamos todos emocionados, animados, esperando esos días que vienen. Y creemos también que nosotros podemos ser un ejemplo de que uno nunca debe de no seguir sus sueños,
o trabajar duro para conseguirlo. Con un buen ánimo y con trabajo se puede lograr muchas cosas, y eso es lo que estamos haciendo, y gracias por su apoyo, soporte, y bueno, nos veremos pronto con un éxito de CryptoUnity. Okay, so yeah, it will actually be us three saying the last words for this AMA today, and we will be extremely short. So are you guys ready? Ready. Yeah. Okay, 3, 4, zdaj. See you again after the app launch. Bye. Bye, everyone. Have a nice day. Ja.